uçak set fiyatı ne kadar olur? Tamam, o zaman biz video lazım değil. Sadece resimleri çekersiniz. Bir de şey yapacaksınız. Onu klip olarak şey yapacaksınız demek. Tamam, o zaman 3.30'da ben sizin konumunu size atıp orada siz sonradan eve gelip evde de resim çekecek. Onu da söyleyeyim. evet, o 3.30'dan 5.30'a kadar siz bizim resim çekeceksiniz. Evde çekeceksiniz. Bir de o Dilruba'da dışarıda. Yani 2 saat. Teşekkür ederim. O zaman çarşamba günü yine sizinle konuşacağız. Teşekkür ederim. Boz koydu soysum, kozalarından koysum, mına şunda bolup doy. Doy doy doy, ak koyundu soy, ak koyundu soysun, aralında koysun, mına şunda bolup doy. Hatay. Barış çok ol. İstanbul'da kıdırıp duruyorsun. Cenge. Maria'nın kıdırıp. Ay Cenge bir yakın aramız. Kim aldı? Video. Sağ olun Barış. Türkiye başlandı. Amin. Bilmem ne bakar tutam. Ajak solda kaldı. Ben isteyeceğim. Cenge. Alacağım. Kandaysыңар, кандай кыдырып келдиңер? Магазинде бир немке калдыбы? Кийимиңер морт болуп, жаныңар бек болсун. Молодец. Жаныңар бек болсун. Башкалар да келбей атат. Калгандар акчасын коротуп түшөт го, түгөнбөй атат. Акчалар түгөнбөй атат. Бар. Ачырып. Силерде. Кандай тура алдыңарбы я? Эмне болдуңар? Ооба. Ачпат. Байке, кандайсыңар? Бактылже. Байке, кандай настроение? Ой, сон. Бактылже кандай настроение? Болсун. Жалғыз эле чөйрөсүң. Телефонуңуз жолу чыгып ушунда. Өйдө кылсаң, ылдый кылсаңыз. Күйөөланын тамагынан ос деген атабыз. Күйөөланын сыйын көрүп атабыз. Мындай тамактарды. Bir soğuk tamam. Өз кол менен жасады Риза. Riza. Doyunar yakşı ötsün. Rahmat. Sağ olasın. Allah razı olsun. Algılayım, ay bize, oy bize. Bunu getirmişim şey açacak. Açacağım tabii. Жаңа эле Кур'ан окудук. Türkler kardeş. Türkler 5 kulaklar etti. Yardım verdi. Drone. Bayraktar, evet. Türk malı. TB2 de var. TB2. Bir de bayraktar. Türk malı. Biz onlar
Saatlik qaragandan keyin ana birisi. Момдай торт менен чай ичкен табыз. Продолжение следует болот. Hemen unutkanımız o değil diyor. Свечаны, ya. Uylet. Happy birthday to you деп шіріңкілдер сайып қойлы. Свеч алып келбеп тұрмыз да. Мынаке жеңелер, красавицалар чарчап, чалығып, Стамбулда месте қалбай қалыптыр, баспаған, издери қалбаған. Сон болот авес алулар. Сон. Бүгін 14 февраль. Тетіге мандарин ұшатқанын қарап қоғылы. Айчырек үйіне жақындап қалдық. Жеңем апельсинді көріп, ошын тартамды атат. Sütün menen talpıntıp Ağ beşike bakkan enem Nuruna merimine mahdır atkan Teyze gel. Ya benden resim çekmesinler. Dayardan atışat. Жеңе бір қарап қоғылады.